Street beat on this. Uyu munsi nshaka tuza kujyana ku kazi. Ndabyumva kabisa. Akazi kagiye kuduhindura ubuzima. Yego. Cyane yemba tukubaka na etage. Yego birakwiye kabisa tubikore. Aho kazi ndi kuvuga ngira ngo urakazi. Wapi nyine NIXON mbwira tu. Uyu mujama ni yasaze. Ubuso twahereye twakiraga ikinamico. Igihe were wikiza no nguza akazi kariko. Asiki uyu nawe. Nese NIXON nari kuhamenya gute. Wikirizaga iki se ni butakaza? Ese nakugwakanira. Ni wari gwakane yego ariko wenda ari kumbaza ku kazi kariko. Nakaze. Tugiye kwiba ahantu. Ndabyumva. Ni mu baki? Buri wese ari ibicyo ashaka. Bwa nyuma na nyuma ngiye kurya mayonnaise. Yo kurya nabirimo. Gute se byose si ibintu. Ni ibintu yego wiba ariko bakahita gufa. Ahubwo mbwira kazi uragashoboye neza. Subu waranyibagiwe. Yego nyine narimaze iminsi ariko ndacyari muhumura. Nabyemezwa n'iki se? Maze igihe nkorera amahugurwa muri quartier z'iwanyu. Quartier z'iwacu se? Hari abantu bameze gutya. Bakanuye nta kintu wabiba. Aha. Nutaho baze mama wa telefone ye niba cyifite. Ntari bindaza kumubaza. Bro wibye telefone ya mama wanjye. Ariko namusigiye simukadi. Ariko namusigiye simukadi. Namusigiye simukadi. Wamfirizone we simukadi ramagara. Ko reba ni ibyiso bimeze nk'ibipesi by'ishati ya madodo. Ariko NIXON ntabwo nzi ko ari mama wawe. Wamaze njye akakanya ubwo unahita mushomba na turunevise. Njye akakanya. Nayitijeho gatoya. Nari bifite aho ngutegeye. Meze telefone ya mene. Njye nawe byacu tuzabisubiramo. Babara n'ukuri. Hari n'igihe imisiyo tugiye mutantahana. Gusa ushatse kuvuga iki? Tubireke tuvuge ku bitungo. Iyo nzu nakubwiraga rero ni hano haruguru y'urusengero kuyihenzo y'umutuku man hari aboro ni fresh nagezemo kabisa. Okay ni nabyiza kuba twese twazi sasa rero nukugenda buri wese afata ikintu ashaka sibyo no gushaka ikintu kimwe cy'ingenzi ufata tugifata twese tutadusohoka ndabeshya nta kibazo kabisa twagiye nanga ese iki gipangu n'umutuku. Okay naye nibagiwe n'ubururu. Ese manje ko nantwara mfite. Akangaka karagufasha. Akangaka tasa n'ingufuri ya valise. Man iki gipetse sikira turaburiza. Nakusonye ngo nakwiba ibiri. How fast do we have this? Mani nanjye sinjye. Uzikiri ndazi ririmo n'amata. Genda wowe. Uskutuma dufata wewe. Suri ya mwana urabona yaturega koko. Sawa ibyo tubiveho. Woratwara iki? Nje ni computer. Bro tangiye gutera imibare computer yanjye se. Computer yawe yihese hano. Iri hariya. Karekira nayibonye nyinjira hano. Naduka wowe. Okay, reka tubanze tuyibe ibindi turabivugana twamaze kuyiba. Patino shaka. Kwiba boroza. Ngoki Kuri kuvogera iseta yawe. gute se muri mu gipangu cy'ubururu? Yego nyine ni computer twari twayiteye imibare. Mwayiteye imibare ryari? Isaa 9 zuzuye njye nari namaze kuyirambagiza. Aho hari yashize amasaha 2 nyibonye mfashe n'umwanzuro wo kuyiba. Genda manda tuma tubipfa. Ahubwo mani murebe inyuma yayo. Bwanagiye roronje iri inyuma yayo. Akugoye mu mutwe. Ndi muzima bro. Sawa rero iyo computer yizana cyangwa ururize ko winjiye mu nzu y'abandi batabizi. Ha, wowe ufite invitation cyangwa wowe wicaye ni iwanyu? Je naguhururiza kandi. Mana y'u Rwanda uhuruza nde? Abantu mujama yanze kuduha computer yacu. Ndikubwiye ko ndibuze ko muhururiza abantu bakaza bakamufata ko yaje mu nzu y'abandi batabizi akagenda gukina. Uri gukina nyine we sa wicaye ni mutungo yasonanyuka. Nyine namuhururiza ngewe to. Ari nako wihururiza. Okay ngaho basi nsigira charge yayo. Niyo Jinyax ari kunywa nayashakaga ahubwo nuko yayintanze. Ako sha ubundi urabizi. Reka nkoresha imbaraga. Asubira cyaka kimwe. Yego sha. Wakekaga rero watwibuka genda. Gise mbibye iki? Iki si yo computer ni yawe. Mwise ni iyanyu. Ariko yagomba kwita ibiyacu mukanya.
mu gihe bidashobotse tugomba kuvugana n'uwatumye bidashoboka. nta bintu byinshi kwanza tujye kuvugana kudeza boro zacu ninaziba hasi turakwica. Prince arakwica. Ese ntabwo dufatanyije? Umuntu mweshwa n'abantu babiri, wowe uyu nguyu wenyine wamwifasha. mureke ubugoryi ahubwo mbereke shodiri dukora kuri computer. Tangiye kujyumuza mudasobwa yacu cyangwa mu buri hene ndetse n'ikiziriko. Tubwire twumve. Iyi computer mureke tugende tuyiteza amafaranga avamo turaza kuyagabana. Tugabane nayo computer yacu se? Yanyu subu ninde uyifite? Uyifite se bivuze ko ari we nyirayo? Ninde wabikubeshye? ariko ntari banzu icane tuyiforma twataza kuyikurura. Inde se uyikurura? Za Rura na za Minedi. Si ikijumba my friend kanda gake. Ubu se si gake. Gake computer yihuye ngo gake. Zana hano. Wa munyacyaro. Naribi. Wundi ubwoko bw'izi computer bwita Dell. Oh okay. Ni HP sorry. Uzatsa rero. Dore bagira guki. Bikora umunyakigali we. Kwitaka se yabaye iki? Kandi ndi umunyacyaro. Fai hano we mayonnaise. Murebe munsi y'icomputer. Mpamvu itari kwaka nuko nta battery irimo. Muvuge ko nkaze se we gringo. Saura kazi. Nese battery iri he? Ndakeka twayisize muri rugo. Aha ahubwo mwumve dawo rero. Mureke dusubire muri rugo kuko nari nahabonye n'ama computer yandabiri. Mushobora kugera buri wese kibiyeye murabyumva muto. Okay, sawa tugende. Yakusohodoye ku bindi bikoresho se. Ibikoresho. Agira ufata igikoresho kirekire ni cy'umuremure muri twe. Nako muri ba petit frère banje. Ati n'uruguro rumenyerera Cyane rwose. Sanzwe mpiba narabarempesha. zisase babatashye. Pi nta muntu numwe ubuhari. Musave muri ubu rupango. Ko naturutse mu butaka se? Warusuma we wahaye umwana agahinja kirira. Nyuma ya ji ushaka no guhitana kayuruteke. Hakuze amayoruti umwana aba yarari ntago umubona iriya sayibuze yabiki. Yego nyine bitewe nuko ureshya amatura yakeneye pe. Ariko sa uyu mwana. Ariko Prince ako kantu unyujijemo nyine se sawa tu. Mbabwire rero. Ntago wakwiba computer uri gutekereza amata. Kaba ari akanyuri guta. Mariti tugakora icyo tuzanye. Saka kajama se kaba kabitangiye. Ngiye rero ikintu ngiye kubafasha. Umwana ngiye kumushisha. Urumva ave muri sa mwite mukora akazi. Urabibona ko abantu batuye nabi ni ukubimura. Biragaragara ko urabona ko n'inzu yari yaratangiye gusenyuka. Pe. Mwiri wabaha? Yego. Turi mu igenzura ry'amazu muri quartier yanyu. Nta kibazo mukomeze nihagira icyo mukenera mumbwire. Nta kibazo twari dusoje. Sawa mwirirwe. Baba huko ameze na dinosaur. Wiki? Imigongo yabo imeze na bya bisimba byo muri filime bita dinosaur. Mwese ko muri batatu muhindukire mureba uriya mwana. Jesus is love. Sawa, Jean de herekeza zino dinosaur muri cya cyumba.
dinozoro mwe mumukurikire. Papa muzijyanye aho zirara se. Oya tuzijyanye aho zibagirwa. He fucked up. undi kiriya cyana cyabonye dinozoro ifite tentire